Ora ke dikgang go ya motshegano wa BTV News amogela tsana ko ya bongwe a re ha re simolola re lebepele ditlhogo. Komiti ya Palamente ya matlole a puso e simolola tiro ya go tlhodumela ka ha madi a puso a dirisitsweng ka teng. Didirisiwa tse di lekaneng ebile le tsa segompieno di le jwa le konokono mo mohameng wa ditimamolelo. Fa mo go tsamaisana ka setlhopha sa bommesa Orapa United se gapa bomampudi jwa kgaisano ya DTCB kwa kgaolong ya Bokone. Motagaetso dumela nna ke ona ra bantsheng ka lakashaneng ka amogela gape sentle moeng o rana dikgang tse ka puo ya diatla fela tumo mpatane o tla le re tsa metshameko a re tsena mo go tsona ka tlhamallo. Komiti ya Palamente ya matlole a madi a setšhaba Public Accounts Committee e simolotse tiro ya yone ya go tlhodimela ka ha madi a puso a dirisitsweng ka teng mo ngwageng wa madi wa 2021-2022. Modulasetilo wa komiti eo Taolo Lucas yo gape le mo Palamente wa Bobirwa a re tiro ya komiti ya gompieno e bokete go heta mo nakong e fetileng segolo jang go lebile gore mo nakong ya gompieno sepatši sa puso ga sa ema sentle a re ba go tlhomamisa gore fa go nnile le tshenyo epe botlhe ba ba amegang ba tsela dikgato tse di maleba mo buile se maabane ga komiti ya yone e simolola tiro ya yone mono ga borone a re utlwa tsholofelo Tombale ka pego. Komiti ya Palamente e tlhodimelang dibuka tsa puso e simolotse tiro ya yona maabane go netefatsa fa madi a puso a dirisitswe sentle ke maphata a puso. Re leba dibuka tse gore a madi a puso a dirisiwa sentle mo di-ministry ke yone tiro ya rona e tona yone se re setetseng ga ke gone gore re bo re leba lephata le lephata ministry le ministry re bona gore a mme madi a puso a dirisiwa sentle gakologela gore dira tiro e gompieno re le mo puso e ntšha e le gore batla go bona gape gore a mme tota gone ya ka puso e le ntšha a gona le diphetogo tsa tsamaiso tse di tsamaelanang le di-pronouncements tse di dirwang ke puso e ntšha. Bangwe ba komiti e ba tlhalosa fa go swabisa go bo ba tshwanetse ba sekaseka dibuka tsa puso tsa ngwaga tsa bo 2021. We are actually doing review for the year 2021-2022, which according to me it's a bit of a disappointment. Re sekaseka dibuka tsa ngwaga wa 2021-2022 mme go ya ka nna seo sa swabisa ka gonne re setse re fetile dingwaga di le 3 mme mo nakong eo go ne ga nna le madi a mantsi a neng a tshwanetse go dirisiwa mo ditlhabololong segolobogolo tse ditona ka jalo ke batla go bona gore madi ao a ne a dirisiwa jang. Did the money go to the projects? Because you will recall that most of the projects are still not completed just as yet. My real interest is in DIS. Kgatlhego ya me ke go sekaseka dikgang tsa DIS le ofisi ya ga Taotona go na le dikgang tse di farologaneng tsa batho ba di kgatlhegelang ka maphata ao jaaka Taotona Lodge. Typical example is the Taotona Lodge. Kgang ya theko ya Taotona Lodge ke lephata la malomatsebe la Directorate on Intelligence and Security e ne ya nna nngwe ya dikgang tse di neng tsa sekasekwa. Motshwarelotona wa tsa lefatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti o lebogetse barulaganye ba kabadietsele ya Farmers Gala Golden Awards go tlotlomatsa seabe boitshoko le botlhaga jwa balembarui ba lefatshe leno mo go tlhomamiseng gore go nna teng ga dijo le go koba mopalo mo dipakeng tse di harologaneng. Dr. Dikoloti wa kgotse barulaganye ba dietsele tseo kwa jwaneng go bo ba ikemiseditse go phopotha legetla balembarui go bo ba inakantse le tiro e se motlhofo ya go dira dijo a re utlwa Emmanuel Rapoa. Ka bodietsele ke go lemoga balemirui mo lefatsheng leno go lemoga bagaka ba temothuo ba pele le dinatla tsa gompieno tse di itshoketse mahamao seng bonolo go tlhelele ka ntlha ya phetogo ya loapi e amang dijalo le phulo ya leruo. Se bo ile moletlo hapegileng thata gore ba ba ikiteileng dihuba go jesa lefatshe leno ba tshware ka thata. But then I got to realize for kana million temothuo ya rena ke yone simolotseng the fashion industry e leng gore it so inspires us today. Me ebikere let us for the first time create a platform e leng gore it celebrates farmers for who they are. It also raises awareness to the youth to say farming is lucrative. It is a distinct honor and privilege for me to join you this evening. Go intumedisa thata go lemoga balemirui ba ba dirang ka natla go jesa lefatshe leno.
Gompieno ga re itumelele katlego fela, mme re lemoga boleng jwa mogama wa temothuo mo go tokafatseng matshelo le go ama itsholelo ya lefatshe. Sector to transform lives, communities, and indeed our national economy. So le se botsadi ke so se leng gore ke kgatelopele e tona hela thata mo go rona re le boeteledipele ha re bona tšhaba ya rona ya Botswana e tsebogela temothuo ka tsela e re bonang bana ba lefatshe le ba eme ka gona. Dietseledi di atologile go phopotha legetla ba ba dirileng ka bonatla ka dingwaga tsa maloba. Molemi wa tlhwatlhwa, molemisi yo o dirang ka botswapelo, barui ba popota ba dihutshane le dikgomo, ga mmogo le mmele monana yo ntshitseng tlhogo mo mohameng wa temothuo. We are Farmers Gala Golden Hands Awards first season. I rekgothatse gore second season 2026 ebe balemi barui re dirile ka natla ga re sa tlhole ra go ira go le gonnye ra go tswa tota gore e nne thotloetso. Kgolo ya mogama wa temothuo e bo ikaegile ka go iketletsa ga mongwe le mongwe go godisa serodumo sa mogama o go tsholetsa seabe sa one mo itsholelong ya lefatshe leno. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Kwa gantsi molwa studio wa kansela ya gantsi Thabiso ke badile a re ke maikaelelo a bone go ema nokeng tiro e pehela e dirwa mo kgaolong eo e itebagantseng le go bapatsa kgaolo eo ya gantsi. Molwa studio o buile seo morago ga go wetsa mogwanto wa dikilometara tse di 10 mo go tse di 20 tsa mogwanto wa Lekkerr bushwalk kwa gantsi. A re utlwele sego mokwaisi. Mogwanto o wa dikilometara tse di 20 ke mogwanto o maikaelo a one e leng go kgobokanya batho mo lefelong le lengwe go tla go itshidila mmele ga mmogo le go rala naga e ya gantsi e le tsela ya go itlosa bodutu mme modula stilo o ka ile gore ditiro di tshwana le tse di ka dirisiwa go bapatsa kgaolo eno ya gantsi. This concept, this financial year, we have requested through local economic development committee to set aside 1 million pula so that when ngwageng ono wa madikhansela gantsi e segetse ka thoko 1 million pula yo o tla dirisiwang go thusa ditiro tsa itloso bodutu dipe fela tse di tla dirwang mo kgaolong. With artistic excellence, with sports excellence, we must play a part. The only thing that we know kgaolo ya gantsi tswela ka dithupo tsa temothuo jaanong a re hetoleng seo a re godiseng moganto e tshwana le e a re ne le mabelo a re ne le metshameko e tshwana le ya go palama dibaesekele seo ka bosone se ka tlhabolola kgaolo ene a re gone fa company ya tao grading ya itlama gore e tla rotloetsa mogwanto o mo ngwagong o tlang ka 50,000 pula. I think this is a very good event for the district so that our chairman Rudy was saying that tiro e ke tiro e ntle hela thata mo kgaolong ya rona ka jalo go supa ha tota re le menokeng re itlama go thusa mogwanto o ka 50,000 pula mo ngwageng o tlang. I think it's a move in the right direction. The only way that we can ke tsa gore ke jaaka re tsamaya sentle jaana selo se se ka dirang gore re tshwaragane re le lehatshe ke ditiro di tshwana letse phoso e tone re dirang ke go seka re tshwaragana. And I hope this can be a lesson and I hope we can take it further. Dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi di kopile go ema nokeng ditiro di tshwana tse maikaelo a tsone e leng go isa kgaolo ko bathong le sego mokwaisi BTV News gantsi. Lephata la ditimamolelo le tlhoka didirisiwa tse di lekaneng mme ebile di tlhabologile le go nonosa dikitso tsa bodiredi go itepatepanya le diemo tsa segompieno mo tirong e diphasa ya go sireletsa matshelo le dithoto. Se se tlhalositswe kwa Selebe Phikwe jaaka gone go tshwere segopotso sa letsatsi la mafatshefatshe la ditimamolelo. A re utlwa Karabo Molusi ka pego. Bodiredi jwa ditimamolelo ke di gatlhamela masisi tse gantsi di lebalwang kgotsa di sa tlotlomadiwe mme ba ikisitse setlhabelo go ka latlhegelwa ke matshelo go tsena mo dikgobalong tsa mmele maikutlo le ditlhaloganyo fa ba le mo tirong. Ne ra biletswa incident monna mongwe o na wetse mo
Mosisedi se se boteng. It was I think 40 meters deep. Go ne go sena oxygen enough mo teng. Ke dingwe tse leng gore re le batima mollo re kopana le tsone gore ha go sena oxygen go ntsa lo go le humid ya ka go ntsa lo o khona o heletsa lo wena o suffocate mo teng be le gore ano o hella le motho mo teng mo ra tsena re thela batho ba le bangwe ba le decapitated kana ke ra gona gore motho ga gaogile thogo ha go nna le kotsi kana go na le building e shang ha batho ba sia mo go yone. Firefighters enter the building to save life. Batho ba re itse hela ka go tima molelo. Mme hela tiro e re dirang ke tiro e ntsi mme e lebagane le go boloka botshelo jwa motho. During road traffic accidents, o re ithala re le ko re provider service ya first aid. Ha motho a trepetse mo lifting, ra bidiwa re be re kantsha motho yo mo lifting. Go ipelela segopotso sa letsatsi la mafatshefatshe la ditimamolelo go gakologelwa ba ba latlhegetsweng ke matshelo mo tirong gape go nnile botlhokwa go kgothatsa bodiredi le go itsa motlhala gore go ka tokafadiwa fa kae. O itelele gore maphata re dirisanyang le one e leng ba Selebe Pico Town Council Fire Brigade ba na le seemo sa ba nang le sone, re na le ba BCL ba na le seemo sa bona, re na le ba nna ka ke tswa go BDF go na le nna ke na le seemo sa itelele gore ha le ra thusanya re dirisanya mmogo sent be mathata ke yone equipment e re na le one itelele gore ke e kgologolo ya ka ne ke buile gore o sosa di-space le madi a sengwe go nna bothata le yone le gore we are understaffed. This is an issue that our ministry is well aware. Ke kgang e leng gore lephata le a itse mme re tla tswelela re kopela lephata di dirisiwa go fitlhelela re bona maduo a re a eletsang. Mogare ga dikgwetlho le boikarabelo jwa go isa ditlamelo kwa setšhabeng bodiredi bo tsaya maatla mo go berekeng ka ditlhopha kgothatso le tumelo ya gore ba tla gakologelwa ka ditiro tse di molemo. Karabo Molusi, BTV News, Selebi Phikwe. Fa re tswela dikgang tse motho wa gaetsho mothusa kgosi wa batlokwa kgosi Michael Gaborone wa kgoletse mokgatlho wa Club 57 maiteko a one a go rotloetsa baithuti ba ba dirileng sentle mo lekwalong la bosupa ngogola. Kgosi Gaborone a re ka bodietsele eo e tla thusa go rotloetsa baithuti le ba batlang kwa morago ga bone gore ba bereke ka thata gore ba atlege mo botshelong. A re utlwe go rata Moranyane. Mokgatlho wa Club 57 ke mokgatlho o ikemetseng ka nosi mme o simoloditswe a bo wa bopiwa ke bagodi ba motse wa Tlokweng ka ngwaga wa 2022 ka maikaelelo a go rotloetsa bana ba dikwele go tlhabolola motse wa Tlokweng. Le ka dinao ka go lemoga gore bana ba ba dirile sentle ba tshwanetse gore ba supportiwe kana ba rotloediwe gore ba kaele ba bangwe. Ke batla gore mo boemong jwa mogolle ke le lemoge gore le dirile tiro e ntle thata go feta e nngwe le ya ka moso. Re batla go rutisa bana go tswa ko tlase mo education re tsenele mo education director ga ile gore re tla re sa tsamaye sentle go tla re buse ka nna ntse re bona le sa gore re tsere le gore re siamisa ne re batla gore re ntse bango thutara go sekole ka go dira counseling go sekole ke keletso ya rona e le gore e mo maitlamong a rona. Baithuti ba baneng ba abelwa ba ne ba lebogela dimpho tseo ba tlhalosa fa di tla ba rotloetsa go dira bontle mo makwalong a mangwe. Ka PSLE ke tsere 7 straight A's and the prize giving ceremony is great. I wasn't expecting it. It's a for PSLE last year. I managed to do that through reading and the help of my brother and my mother and my father. Go kailwe fa baithuti e le bone ba eteledipele ba kamoso ka jalo go le botlhokwa go ba rotloetsa ka nako tsotlhe. Go rata Moranyane, BTV News, Tlokweng. Motshwarelotona wa tsa lefatshe le temothuo Dr. Edmund Dikoloti o rotloeditse balemi botlhe ga mmogo le bana le seabe go tshwaragana le puso mo gageng le go nonotsha mogama wa temothuo mono gae gore o atlege. Dr. Dikoloti o tlhalositse se kwa dipolaseng tsa Mosisedi mo kgaolong ya Morolong jaaka balemi ba
ba thota eo tota ba ipelela letsatsi la thobo ka ga tlase ga setlhogo se se reng thuto temothuo mo dipakeng tsa phetogo ya loapi tse di gwetlhang gore go nne le maakanya le maano a ka godisang le go tlisa kgatelopele ya sennalaruri mo mogameng wa temothuo a re utlwa ke Pet Mogorosi. Motshwarelatona wa temothuo o gateletse le go supa ga tshwaragano le tirisanyo mmogo di le botlhokwa mo go nonotsheng mogama wa temothuo o le jwang o na le bokgoni jwa go aga itsholelo ya lehatshe ga mmogo le go tlhabolola matshelo a batho. Dr. Dikolotu o tlhalositse ga go dira jalo go le botlhokwa gape mo go diragatseng dikeletso le maitlamo a ditlhabololo tsa setšhaba le go ntsha dijo tse di lekaneng. As the country is currently experiencing adverse effects. Jaaka lehatshe leno le mekamekane le dikgwetlho tsa phetogo ya loapi go botlhokwa gore balemi ba inaakanye le methale ya segompieno ya boranyane ka jalo ke rotloetsa balemi botlhe le bana le seabe go tshwaragana go tla ka maano le ditsela tse di ka tsone di ka tlhabololang temo ya rona go itepatepanya le seemo sa dipaka tseno mme ebile gape ke eletsa ga balemi ba thota ba ka tshwaragana le balemi ba ba botlana go abalana le bone dikitso tse ka tsone di ka rotloetsang temo le go godisa thobo ya bone ga mmogo le gone go nna le seabe sa botlhokwa mo go hetleng itsholelo le mebereko and employment creation. Baitseanape ba temothuo ba tlhalosa ga tiriso ya boranyane jwa segompieno le dipeo tsa boleng e le konokono mo go itepatepanyeng le seemo sa nako eno sa loapi lo lo sa iketlang. So to bridge this gap, we need go nne le more education. Mme go tlhomamisa gore re tswelela ka temo e tlhabologileng re tlhokana le kemonokeng ya puso ka madi a go rutwintsha balemi le go ba rotloetsa go dirisa boranyane mo temong ya bone go ntsha thobo ya boleng. Balemi ga ba tshwanela go salela morago mo tirisong ya boranyane ka jaana mo dinakong tsa gompieno go thubile lobelo ka tiriso ya boranyane mo matshelong a batho. Jaanong go mo hela ka bogone, even in the farming community we should not be left behind. Agronomy is actually very, very important for the sustainable and for the development of agriculture in our country. Tshekatsheko ya dijalo kana dipeo le mmu wa masimo e botlhokwa thata mo baleming mme ebile re itemogetse gore ntlha e bontsi jwa balemi mono gae ga ba ele tlhoko ka jalo re itlamile go thusa ka thulaganyo e ya boleng jwa dipeo ga mmogo le go rutwintsha ka tshomarelo ya mmu tikologo le bokgola gore molemi a bone thobo e nametsang. Techniques that are used to maximize farm produce yields, whilst ensuring that we minimize possible damage to the environment that we're actually operating in. Dr. Dikolotu o ne gape a rotloetsa balemi go tshwaragana le go dirisana mmogo go tlhomamisa ga ba tsenya mo tirisong lehatshe leo le la abilweng e le masimo go ntsha dijo mme ebile e se gangwe mo ngwageng ka go lomaganya methale e mengwe ya temo ya nosetso se e le go dira gore lehatshe ka kakaretso la masimo le tsene mo tirisong go ntsha dijo le go hetla itsholelo. Gilbert Mogorosi, BTV News, Mosisedi Farms. Har tlhodimela sa mahatsa sele tsa tshokologono puso ya ga tautona Donald Trump kwa Amerika ile tsia mogetse batho ba sweu ba Afrika Borwa ba le 59 ba go tlhalosang ha ba baletswe ke tlhaolele ya letso le mmala le kgokgontsho e dira mo go bone kwa lehatseng la gabo la Afrika Borwa. Kurugo eo e go etlile ba bueledi le balola ditshwanelo tsa batshabi gore ba ngwaregele le go ipotsa gore ke eng bao ba amogetswe kana go puso ya ga Trump e neng e supile gore e emisitse go amogela batshabi batho bao ba Afrika Borwa go balelwa bana ba goregile ba tshotse difolaga tsa lehatshe la Amerika. Donald Trump ona supa fa dintwa tsa tlhaolele ya letso le mmala e le tsona di bakileng tlhakatlhakano eo. Mme ka gore lo tsebe ke sitetse tumampatane go le retsetsa metshameko. O
go tsoma dumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa tshokologong eno a re di simolola fa ka tsa kgwele ya dinao setlhopha sa bomme sa Orapa United se fentse kgaisano ya Botswana Football Association Diamond Trading Company DTCB Botswana ya kgaolo ya bokoni e neng e tshwere ka Kasane ka mafelo a beke kgaisano eo e ne ya akaretsa basireletsi ba sejana e bong Orapa United go tswa kwa Boteti region Western Dynamites go tswa kwa Nghabe Regional Football Association Francistown e emetswe jalo ke Francistown United le setlhopha sa Tornado FC go tswa kwa Kasane a rutle pego ka thuto ga le itsiwe. Metshameko e simolotse ka mashetla a kwa godimo fa Orapa United e ne lobela Tornado Sporting dintsi ka dinodi le 10-0 fa Western Dynamites bone ba tshameka maleka a lefela setlhopha le Francistown United. Moragonyana Orapa United ya tshameka maleka a nnotse pedi setlhopha le Western Dynamites fa Francistown United e okeletsa Tornado Sporting mahutsana ka go banesa dinodi le 6-0. Orapa United e ne ya feleletsa ka go fenya Francistown United ka dinotse 2-1 go fenya kgaisanyo eo ka dintlha di le 7 fa Western Dynamites ba fenya Tornado Sporting ka dinodi le 7-0 go tsaya maemo a bobedi ka dintlha di le 5. Francistown United e tsere maemo a boraro ka dintlha di le 4 fa Tornado Sporting e tsaya maemo a bofelo morago ga go latlhegela mo metshamekong ya bone yotlhe. This is our first time re a gone kwa re a go ithuta but go tla ga rona ta bore rona ta ipankanya ka tsetse gore le ka gore re ba match gore kgone go tshameka. Metshameko e ya DTCB e fa bakatisi sebaka sa go lemoga talente e ka tisang ditlhopha tsa bosetšhaba tsa bomme mo isagong. Ke ka thomamisa gore team e yang ko Morocco ko the women's AFCON e leng gore bontsi ba yone le bone ba dule gone mo Diamond Trading Company Botswana championships re itemogetse kgolo e gakgamatsa mo go bone about 9 re dumela gore ha ba tswa kwa batho ba rola dibutsi tsa bone mme replacement ra ke ka go thomamisetsa gore mo di-teaming tse nne tse di neng di le mo the Northern Block re kgonne go bona talente e seng kana ka sepe. We realized that through this sport we can actually empower women. Re itemogetse gore kgwele ya dinao e ka aga ya ba ya godisa bomme le bana ba ba setsanyana ka go ba direla ditshono mo botshelong. Players for the mayors, this is a place where they scout players for bigger teams. Orapa United e fetelela go ya kwa sekgamakgaola kganyeng a dikgaisanyo tsa DTCB tsa lefatshe ka bophara ko ba tla iteisanyang borathana le bafenyi ba dikgaolo tse dingwe tsa lekgotla la kgwele ya dinao ya bomme mo Botswana. Thuto Galitsewi, BTV Sports, Kasane. Setlhopha sa Makgarejana dingwaga tse di ka fa tlase ga 17 se letse se gatisitse phenyo ya sone ya ntlha kwa gaisanong e tsweletseng ya COSAFA Under 17 Girls Championships ka go kgwathisa balekane ba bone go tswa kwa Zimbabwe ka dinotse 3-0 kwa motshamekong tota o ne o tshamekelwa kwa Haji Geingob Stadium kwa Windhoek kwa Namibia. Phenyo eo e tsile ka dinotse 2 go tswa mo go Hopes Lesotho le engwe fela go tswa mo go Rata Khotle go neela setlhopha sa lefatshe leno dintlha tse 3 le notse 3 tse di tlhomamisitseng fa Botswana e le mo maemong a bobedi mo Group C. Makgarejana a monogae ba simolotse kgaisano eo bokoa ka go latlhegelwa ka 1-1 kgatlhanong le Lesotho mo motshamekong wa ntlha. Ka moso Lesotho he tla bapolana le Zimbabwe go ntsha mofenyi wa Group C yo tla tswelelang le kgaisano eo a tsena mo se ka bakgaola kganyeng. Wetso a re di be khutlo gonefa ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona. Poaching and illegal wildlife trade is no longer just a local or regional issue, but an organized and lucrative global problem driven by the high demand for wildlife products such as ivory, rhino horn, pangolin, and other wildlife species trophies. Illegal wildlife trade has joined the ranks of organized and sophisticated criminal networks such as drug and human trafficking.